Oke, kita makan tengah hari ya di restoran Pondok Flora ya di daerah Batu Sangkar. Day ketiga. Halo Kak. Oke. Dari mana Kak? Malaysia mana? Selangor. Oh, Bangi Selangor ya. Oke, mantap. Kak dari mana? Saya dari Malaysia. Iya, Malaysia mana? Bangi, Selangor. Oh, Selangor. Ini abangnya, ini abang Khairi ya. Iya, Bang. Dari mana bang? Saya daripada Bangi, Bang. Bangi, Selangor, Malaysia. Oke. Dari berapa sekarang bang? Ini sudah 3 hari di sini bersama dengan Shania Holiday Tour. Oke. Jangan lupa hubungi Shania Holiday Tour di YouTube ataupun mana bang lagi bang? Di TikTok, Di TikTok, di FB. di FB pun ada. Oke, terima kasih bang. Jom kami jalan ke tempat restoran ya. Oke, kami mau masuk tempat restoran ya. Nih ada parang nih kalau ada mau beli parang. Siap kita makan aja nih. Oke.